Kiama kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Leure. You see, hekidu gitagwo variety. Variety ni kuga atiriri wina indo nyingi cia gucagura. Yes. Tariu na irio no mirire nginya ni yagire variety. Uiko na wewe na variety ya mondori. No kuya variety ya kirio gika atia. Muhaka wino likaliku. Yes. Yule variety. Ni ukuria chepe itigaine. Tondu ngigetia kilo ya nyamera ndaku yetagwo wagi yure ndeti daithi. Ndenge kona raithi. Ana. We irio thani imwe ukango 10. Na irio uko no andu. Ya irota ithwe. Na magacoka makahuta ringi. Wega biu riu ni kwihe hinya. Angego okiria thani ya 10,000 na mathaa mangi wa hoteli agora no gasi jo ya ngiri na ri ya mundu kiumia kwiyumiriria riu bara atiri ndari uhoro wayo ri ni amwe humbere wa ikinya nawe humbere wa ikinya ni kiratu no achoka ru 1979 na millennials ri ndotirigana iyo ni mweta wa kiratu jumu humbere wa ikinya tena ndu andu mathia maguru mathe and you would have adaptive you know characteristics ya kuranga maguru to gutia kira mihio and there was vegetative cover ninge maguru ni momagiriria no kamenyera leu woka iratu ri tene ona titane ucio munene kwindi gutarari variety ya iratu unlike today. Yes. Especially kwa fuladido cia kuma China na ho ya havi. Yes. Variety dialectini ate nyingi. Itorona ti andu aingi ningi mari iratu cingitwo iratu. Yes. Na wakora kimu uria wina kio ena kimwe kana igiri na ti cia hindi ciothe. Hapana. Ti kiratu ti kia hindi ciothe. Kwacho ngiakuria ti mutumia mucie fulani mutumia ucio ri ni ari rafa. Na ni ale pamu. Ne wet look nego chokera chokire. Yare kuo no yare pamu. Yes. Todo bere piori. No cio titenere wito ne generation ino e bere itori. Ne kwale platform. Eyo ibere itu platform ne cia hende ya kurwira wiathi hende ya General Musa Mwariama no idu tu kurari there was some apodli mobile ando kimbesa makona variety ya iratu ugakora ena kiratu official na sport maita mure maingi wakora mundu kiratu kiu kimwe wina kio nikio no gutubira nakio ko ni gutubira gona iratu is all purpose na gutwana na nguo cio the forcefully yes whether you like it or not no kuria andu wonaga ri umeci ria ina yes money yo ina wari wa mondo ukaigua teriu family yo ri he hindi mekiraga thuti ya jini nginya karia kao ka miaka iri makana badi ya rwimbo from Texas makana ngeta mage perform Afro Unity town nigatagate kana mekirite thuti ya jini uno na jacket yes makana ndo mage perform wetagote kuria tugaga ruga sinai kuria wetagwatia ko de kirafikia ida Hilux
Country Club. Mana hata bagetera do dasi Cheers Highway Motel. Ithe hana Chuck Norris. Yes. Mana gio tamaga perform Citrus. Na ndio matumiro ginya to coffee to ajini. Na ifugo iria cia Levis, iria cia Tak. Cia Tak. Ugacoka rĩu ukona rĩu iratu ri ndũĩ jini ndia twande ono muthi wekirite jini na kiratu kia ngothi kiiruri itigomanaga ni uhanaga nduri uratukana wega na kundu kuu koragwo jini ndienda kiratu kia rangi spia cia rekiiru yes no kone ukia na kia rangi gikiro wetru design yes riu akora family o matumithie magu tigo tumitherio kugurirwo o mundu kiratu gitagwo Northstar. Yes. Na icio matiekira ati mateke ndoro roko. Sasa. Icio sana ciari cia kumagara. Yes. He handu o family yo irenda ku make statement. Yes. Kana the few families waigua ati itheoka weekend. He weekend yoka emwe hari mweri. Akamoya magatwarwo mishuha. Na nwe taru gwitu murangari ithuĩ tugikura turi anini ri mishuha yanjĩirie Thika niko ngionire mushuha Uitora gutiari handu ngeciriirie ona mushuha hakuhi wa kurihirwo ti wa gucuria kamba muti iguru ti murihirwo mugacuhe. Yes. Who are you? Wakora ri muthe waku ni ari mbikafu. Yes. Aoka ekirite uniform yake ya jeans na ciana ciake ahana tari muungano kwaya na rimwe ni matumagirwo tutenge mukona tari twahianyo tutheri maka hona kwaya ukuna mena nginya tukofia ma inywe faraya tiona ya kiratu ngo kwaja kiri okoragwo nakio you even help your father and mother maintain it bakinya mufire ni kabohegwo kiara. Yes. Kiratu ige haria na ni woe kiratu ohaniririe ndigi ucurie handu rakiona throughout tikayo that is TV tondu kingiyo ni uguthianga nyariri. Yes. Hari ona toka kwihotera kindu gitagwo faraya tia iratu ri ni ha hoka riu iratu isiretwo affordable. Yes. Northstar was not cheap. No na aguragwo njeru bata. Yes. Iyo ndi second hand. Hapana. Nyamu ni njeru duka. Na kiazo kiu ni kiagagia tondu gitiacoka guthiururukio rurigi. Na kio kigurite gi zero mileage. Kirato kia duka ni zero mileage. Welutira maratathi. Urathiururukia uthi giake. Kia ngothi ni gia thiururukagio uthi. Reinforcement ni undu wa terrain. No kiratu kiu ni ta kuguru kwa ngari gutura githia. Riu ithuĩ arĩa twoka kwĩra faraya cia iratu ri ni haha rĩu guoka iratu cia cirendio nĩ mũndũ wa mũhĩrĩga wa Woria Shumari ri Shumari no watu arahũra luku na wokaga door to door kana thoko-inĩ iria ndũnyĩ-inĩ cia icagi-inĩ iria cia igweta makara na andũ acio ndirĩ macokire kwarahũkĩra gĩciringi thutha ũyũ. Yes. Kwanja kĩratũ gĩetagwo Hanson. Kĩratũ kĩu nĩ kĩoya esteem na ego ya many a young men and ladies. Kwanja millennials. Yes. Mũndũ warĩ Hanson agĩthoma. Hanson. Kĩratũ gĩakwo kĩoete ha mbere hua na kĩna ha mbere nĩ harie gĩtakabunja ka swedi. Kĩratũ ũragũrĩra swedi. Na wagũragĩra gĩkĩerũ gĩa kũrarĩ gĩgatwarana na gĩkamenya mbura ciĩ. Hanson nĩ akinya handũ
eka hana ruka million yo arangi wa tiri wa kuria gisabisagira ruti rake rutagira ri Ikaharana na tereini ya kundu kou. Ruti rake tindaga No ta ngari kuria tindaga. Yes. Hanson. Hanson used to go with anything. Yes. Hanson. Kwa Hanson iho yari katakati ka gire na brown tonde ore yari rogongo. Na ya black. Na black. Yes. Na black ni etikiragio mathukuru. Yes. Ni etikiragio mathukuru ini. On Albert tondu mwarimu ne menyaga ucio na kugura Hanson ni uyo. Family yo enyitetie. Acio marite ngima na cumbi. Yes. Ala kana Hanson we. Hanson. Na ile tu ria mekira Hanson na umuthi umekwa jeshi. Na gwa kanju. Yes. Ni mai tractor kwa enwa kwa yuthi. Wende gutare farasi ira atude wona aruto muthoni no athie taoni haha oke na pea ichi inya cia iratu na kweti na kirangirisi igiri adol shoe k what have you tena gutiari farati yo nene ya iratu kwajeru ngiathire mucio kora tikaire tukao ri ni kari karatu karia karia karugamagirira ohiki karia ko hago haha iguru karia na kambukanda haha iguru yes ona sister anyu agurirwo kau ni mwenda utinda nake andu mamenya ni wanyu mamenya mutire ngia na kirago na thogithia hoiti ya hoiti na reithia hayu na ko makanitha toa ni uto ni kakari ka wet look ni yes tiga utinda ukihurithia kou na ruago gutiare ka white ne to iru yes kitako twe buraki absolutely ati ukore mundu na pay igiri those homes were very few gutiare ati ugakora mucio cio ciana riu tiga ciari mwana ena kiratu gia thukuru north steo rafa na tari tetari tari amwe ito tari cia ciana twaciona twi guku Nairobi tutiatekagia twi gatari tari ugurirwo tari ya mwana warige gwatiriri kandu matako wira wa mbia ati ukora riu kana kanini ukite gwa tata wanyu Nairobi ukora ni hindi karatri no guthi na tari kamikunyete na twaro ni karame kunyita bureki kena tari kepe tanzi ya tari tari ni ciendaga kapetans kidogo na tari ndwi wathi na riu wamba kuruta range tiri ugie grip wana karuke gatata guo kure kanyiti karomete tari na twara hi chora twara Dawa moito ona kuria kwari tari ri tari ni ahura o kiraka tari wega biu yes ona rafa ajo rafa ri ni undu wa maguru tondu matiamenyerete kiratu ri maguru ni mumani na rafa ukona karaka karia ni ndutu nigathundia ekahuro kiraka yes kara infosu na rafa wa DH ekaihurio makirigici Reure cia wangu cia wangu ni borithi thigari ni wangu nake akiri powerful yes she is a former powerful she was chief or she was assistant chief she was assistant chief yes wasn't she assistant chief yes because Karori Wakakure was a senior chief. Yes. A senior chief. And who was Makeri? Makeri was the husband. And of Wago. And how is that the triangle? I hear from history scholars. Yeah. The position here ya Sabashifuri. Yes.
yari heo Makeri now the husband of Wangu muthuri Makeri gwicira riu nake agicileke kidogo yes nake Wangu agikorwo nake ari mundu very sharp yes akihugia he kaundu niguo akirugira mweke yes Makeri agikiuga kina Wangu kirio mucie niguo kirao ni giki kirio mucie ni akire thigari ciake ne kio cinanagio thigari mananagio ciake cia Wangu ya Wangu also I hear but there is another theory that I cannot talk about here because I cannot quite substantiate. It is not authoritative. It's not at all. And not necessary for that matter. Leo cia Wangu ni thigari na thigari over time a lot has changed about perception ya cia thigari. Yes. Tena thigari bere diary. Okay, compare a condition ya maikaraga muthiri tio area ya tene. Things have improved the wa service. Maundu ni macenjetie we. Ona prison aria mahinyiririo muno ni uiguaga especially from etagwatia we wari vice president wa Mwai Kibaki. Mudia Wori. From Mudia Wori area ire eto home affairs. Home affairs. Ginya na jera thi. Ne ari department ya jera yari kwa home affairs. Ni arahurie ruhonge rwa prison muno. Na kirehe reforms. Yes. Thigari na ciuka cia rahukite ni gukwetwo na housing project. Inya cia kumeheria tondu kwende thigari hakuwe ciothe maikara in deplorable condition. Nyumba njuru pio. Well, kuri ona challenge yo ginya riu. But largely ni mageretie kumi overcome. Yes. Kwende maikara nyumba emu andu tana riu they were forced na matikara na family ciao. Tondu riu muikara thigari inya cia rume. How do you share nyumba te wina family? If I bring my wife I deport all of you. Leo no akora mena challenge reko. Ndio. Na kwende thigari ginya cia rindekererie totaru ngicera ngari ni nyokore muthigari mutarukire ni uniform acha thiko ici ni hinya muno kwi hindi thigari cia hinyagia uniform kuhinyia proper ngofia ya blue igatuika white ni kuhunyuka wewe rega kuona muthigari we na kabunja kena kirakari ndieregete thiko icio na kwanja taru the lady cops mekiraka wet look ya ugathaka muno tene ni wona ya muthigari kwanja akurite na nguo ni ngururi wa mwetigagira tu mushinga no, that has changed. Kwa nini mero hiyo ginya uniform? Thutha uniform ne cieruhitio. Yes. Na riu ngwiciria largely ni kio riu utangicemania na muborithi ate mutembukire. No menye ni maikaraga uru ri. Kafuti na nekia ndarua ni gia findaga. Fio. Uko na hasia deri. He white. Pio. Nekahe pio ne riua. Yes. Riu hau ne hathire acenjetie. Thigai tacio tene ngastiari nyingi. Ndiye iwe ni tuhete ratio ya muborithi umarugamagire andu igana umuthi umuthoni ni guturorera. No ndirecira bado tutire twagikinyia hari ya international standards kiendaga. But at least we have improved. Tondu tene ri ni hinya muno kwanja events cia gicagio ngeiguira ati kwina thigari ciena mituma. Event magika atia? You would not. No. Gutaikoroka PC. No, borithi mucemanio rugongo teneri na tene muno ri. Mucemanio uri ungionire mucemanio wa muingi ukite borithi ni uguo. Armed na ngari yao. Yes, ni mucemanio wa PC kana DV. Kana wa siri. Yes. Period. Igua atere utugika ya magongona maitu ni uga urashuru ni tugufatara security mukamia analyze as an item in the budget ukigwa mundu uga amdire tu riha ngiri 10 riha station action officers igana ana ni 20,000 tukure station tucoka twikire anake a reflector ni undu wa ngari parking tene ndungiaigwire ate armed officers in a social event. Action ogiakiri oguo tene andu ni magia gwitigirire muno. No, even some people would be turned away. And some people would think you are snitch. Actually, they would think you have called the state Kumanina. Yes. Kwetanyu ya fagi. They would not come to your event. Atueteire thigari. Te kwina nginya thigari. Ciina mituma.
marauga mekunungira njiri mamenye kale bangi. No, it was an handle. Acho na kugiokia thigari kwira micemania minene. Andu ni mama ikara haraihu muno. Kwaje mundu ni record cia ti very clean. Yes. Kani ahuthagira kindu gia guthukia tombo. Ucio ni acekehaga. Yes. Oh, Thigari Tene, they were rarer than rare. Matiari oneki. Mamenya gona tocio tuku. Kana riu boka kurugamirira kigeranio. One. Ikana kuite a heinous crime. Yes. Hedio no amona ake. Area. Ona ukiria andu amwe matari mona muthigari atireji yao. Agikatia. Kwa jamaa tuko maitu thiko cire mahora paturu. Ya riu ni thiko ciona ni gwakigeire nginya police post na nyingi nginya macinani. Ona ni mako ni moya andu thici feria ni mathiuruka na cio. Yes. Ai tene thigari tigo cionire buroti. Na ni riria kwina mungururi oyo. Yes. Ni nyamu no giakoria borithi ati ruwi-ini. Ati ni paturu. Tariu gwitu miono miaka ya 90 ati tene muno. Yes. Borithi kuoneka was almost unheard of. Ona gwito yego ria githungurire. Umenye post ni kia mara na gikui. I mean. Ati wonethi muthi ona gukire ciana cia kura itare ciona kirauni. Yes. Makiona magika kei. Yes. Urakora moneka either hindi ya kigeranio kana kwi mucemanio wa DV na PC. And that explains why ciana icito cirekire grade itaoki 9 na ya Kcse ari matira excited no kuhura mbica na micinga. Warikia kei loginya munge hurirwo mbica na mucinga wa muborithi. I'm not seeing that nowadays. Na borithi acio mari very kind waheo gotora ukanyita here sosi nega fandim. Yes, tawatio cio gibolo yen wewe wa Texas Ranger tawatia Jack Norris. No, Tony de kena mano hari we grade riu 10 ri sick one and there were police. Ari acio matinge makione tundu tatu matirahora mbica na miciga na mamionete internet ni makano. Kwaje waheo ngofia. Some police were very good. Ukaheo ngofia na gotora na ukone hindi ni kwauraga ukaheo kabuti. Yes. Ukahana eto ate munene wa borithi utari na mwiri munene boynet. No, Thigari, they were very rare. And you would feel very special kijana mwana anyo mwesiana cia Ngai ati mureka kigeranio murangirwo ni Thigari cieja ukiura. Ati waikara gugu kona hituka. Borithi rugongo they were very rare. Umenya police station icitiari nyingi. Yes. The other ones post nacio they were very rare. Very few. And they were heavily understaffed and ill-equipped. Yes. Itiare thitima. Ona jigua ugithi ku report wa thiana maguta tawa. Bigetha uthikiririo. Bado maguta ta. Haya umeibiwa nini? Wagisha tani kuone weka mafuta. Ng'ombe ngapi? Ule ameiba unafikiria nani? Ona ni kama ni jirani yangu amekuwa akisiangalia na maso baya. No, actually people nuame ona tenero ni methigite nginya police station. Ona kugera hau. Hey. Borithi. Riu ni ndi andu maratwikira at least kwaja ta agency ati maratukana na. Ningiona borithi nao magicenjia. Bakiririte izire na civilians. Na ucoka ukigia riri mawatho na mikana. Totene ni hinya ngegwi ati muborithi ni ohuo. Thiko ici ni ukwe na we muborithi ni ukwenyera. Na tariu uyu
mwikoirwo yo wa mwanake wa meskiri cia tuirio thini yes thiko ici riu ninge the excesses have been checked yes never mind gutikiaga few rare cases here and there but largely yes Thigari kwende they were rare yes ona mungeiguire mucie fulani ati muthuri waku akorwo muthigari kumugondo ucio ndwatere mau in his or her absence or no ona mucie ucio gutire mundu ungeciria kwihutiriria kindu kou wewe wera thithi ona ihei itakiruta na thiko na duda wa tia kurathwo we ni njera kwaje waigua atiriri riu ri tondu itikinira thire ri na gwa kofuru gutigituika githio netwethe njira nako kana ukiario na kofuru kairia tuthondeke itikire ngi reu saina tothi see, there's a time this Gen C's and the Alphas and I don't know the other generation of Alpha you call what matingemanya kwe hindi the biggest fantasy we had was Chinatown. Soda was out of the world. Soda it was not your day to day. Yes. Delicacy. Beef rage. You see, Todiri were one of those few memorable times. Ogiadhu Filius Aina Kedo Mete Mugoda died. And you know, ideally, Doma, the corona taste. It's only nutritious. Taste, the nutrition part. No, Doma, near tasteless. Yes. Equa and water is same category of taste. And soil. Yes. But again, at the soil. But never mind the health benefits. Outweigh the taste. Yes. The work on a side, Matukumatori. Nimaita Maigemo, no. Adia took it the millennials in the 90s. Saiwa without Mukafu. Rules on a go kare kawaida. Yes. Todo na to the way money and I Lemonia Kahia there. And you know, mostly to the Akora resource humanity and Namushi. Neamoki. You know, bread was so glorified. People would even Nemani parenting Namugate Kaiwate Nefafa wa Mugate. No, it was glorified. No, it was glorified. Na tothiana tumaginya andu magie meciria ma kuia. Yes. Waigua mutumia wahikiria na ciana muthuri ucio wa muhikia ri ageciukorwo okomuga atiriri ucio tithe muciaine baba wa mugate ati ehakanirira kuri ciana na ki. He bought his way into their heart. Yes. Akihũthĩra mĩgate. He bought parentage with the loaf. Mamu accept. Yes. Koguo mugate dwari small affair. Ni ari na category of father. Ona ni maineirwo. Daddy wa mugate. Na ndio watania kagiro tono igwa ne professor. Yes. Leo sai wakoraga okigoko masoni manyu mama chani ri. Machani was not a challenge. Acha machani matiana ko me challenge tumete kuria kukuragio machani. Because again matiga mama chani ri they meal. Ni ma machani. Ni ma the machani ri. Yes. Gukire maria makiendagirio arimi. The locals. At subsidized cost. Yes. Like there's one very popular one. It's called what that factory. Yako. There's one very popular one. Yeah. Machani mo ne mare gumo muno.
It's called what? Gere kanako. Gere, yes. Gere Tea Factory. Agwezio na marketing ya onayo elio iguru. Yes. Acio ne gwezia ne mathiete o makinya meri. Tondu gwito coffee zones ri. Ni twatua kahua na mundu acama kahua munene muno. Kwaja gaka refined. Ine kuri andu aingi muno moimite gwa kahua. Yes. Matana uma manyuite kahua mari anini. Ona tutiamenya kahua gekagwo atia. Na gacamaga atia. Twamenya atu no guthomithagia ki. Gathomithagia mundu. Na agatuma baba wanyu ore. Haleho. Na mukimenya thirikari ya nyao yari njuru muno. Ona ugituika ndege no ithia na president yagorio na mbeca cia kahua. Nyayo ni amenirwo muno. Because we used to do Arabica coffee. Some of the best in the world. Kahua aria mekinyanagiria ri. Heke ogeta kahua number 1. Was not very good quality. No. Thufuria ye nuthu mai, nuthu wako kahua kau. Amwe itu kindu gitao instant coffee na instant tea. Ere ra dissolve thini wa mai. Ai. Acio na amwe itu no tukijite tuti twanyua instant tea. That one is even rarer than instant coffee. Yes. Instant tea. Ere ako dissolve that ye we have not. Sio wengi wamepatana naye. Amwona wakoraga riri especially zone cia gwitu cia coffee tondu macani namo ni manyua goro gukira kahua tondu kahua gatiare connect, it was expensive. It still is. Awati kage raithi. Yes. Riu wakoraga oko ni murarehirwo gasukari ni tata wanyua karoreni ri kana mama wanyua aruairi ni mwaikara ogwo mukanya mutire macani mukoya sukari giciko kimwe mugekira thufuria theri mwakia mwaki sukari ucio kaya ha wajeria gucurari wagia ka pigmentation ka brown ri mwekira mai na iria rio watuika cai Otare macani riu kana kahua. Mutire macani kana kahua. No ni ukugia rangi uhana ta wina macani. You don't need do that when the sugar was surplus. So sukari na gwatware muoneki. Sukari ndware muoneki. Actually una siringi kana magana mere kwende meta go sukari. Sukari was currency. Are we together? Sukari is even today. Sukari ni currency. It's a form. It is legal tender. You can watch that. Ono githikeria wa macharia uyu wa TikTok ri. Yes. Aya omeria kaguya ningonyua sukari. Muno kia meri. Yes. Kia meri na sukari ri. Yes. They mean the same. Riu thio turia nini jeti ri. Jeti ndiateguragwo. Ebepte. Yes. Waigua yari na sukari kiro. Waigua tata. Ndwikega sukari o kanini. Sukari was legal currency. Ningonyuaga sukari kahotora na rithu. Sukari riu ni meri tha ici tiguo mana meri riu ni maretwo sukari rugongo ni wahe oga sukari ona makiara tu ni mauga ikarite oro haha uranyona tutiramenya mbere kana thutha tuikarite oro uguo ri uria ngwira ori ndatua gukua ri uyu okay terere jikarite uguo ri uyu muthoni wa nyina wa mutungu aranyumwa na thome akumona akunyumwa na thome ri ari he mundu no mwana ucio ndaraiha na ingiha na irobi ni araria wega mwana ucio ri uguo matheka ku radio ini ri undu ucio ri utuma anore araki ngoroha na ndemenya mwana ucio ni ari ngatho tondu riri no igua akiuma aguo ni ngari gwakwa ni kuo mbere ni gwakinye kwao na bothie kwa wacoke arambire gutithia aracuka haha arakinja ni ugithie o kwi nyina ai arakindigiro gacukari. Now the whole village knows what that means. And it is acceptable. Yes. You probably not be in your proper rational faculty.
varieties aiko ndramenya kuragwetwo mbia kana ukiri mugeni muno mugeni sana akendigirwo gacukari kanini na gatiari gacukari kanini tondu ndieka ni wona gaturume ke hau gugurona gacukari kariku mwana ucio akiri mwega mwana ucio na gutongania tongeire Nairobi riu nie gacukari karia ndatigirie ri niko ndiracokire ndirathie muhiriga twi thutha Nuigwa all along that aragweta ke Better. Yes. He's referring to money as sugar. Yes. Leo no akyo leo ciana cikiye turehagira sukari uguo. Totige tunihia njui. Na mwana ucio ndamuteithio ha magika form 4. Oh ha tuokire aha kiriraga maitho. Ngimuria mwari wa nie niki. Akinjira maletio aga kirifo ndiaga ndu ino igagiriro maratathi. Ngimuria rau matia. Akinjira njega ni ya 70. Ngimune okay. Ngimune igana na akimwira icio ingi akigure na ari karamu. Na ngetigia kingoria arie jojo. Mwana ucio ndirakwira atiriri. Githe ni akanyuma na thome. Tondu ne ndiraigua atiriri. Ni njiguite na mihuhu. Ni kuria kuguragwo ngari ni yandikithitie. Mwana ucio ndare hindi ya tukahaka kundigira ki sukari. Actually, when people want to say you are a miser and you are mean, ewe gudike, gudike we mukari ugatoga, uigua mwana ucio onaga sukari. Miser. Onaga sukari yo. Nona yune kaka ona nyina ndamutigagira onaga sukari. Riu wewe ukitubaya. Wewe ni you are of zero impact to society. Ona ni utagiukire. Onaga sukari. No. Sukari is currency. And still coded language. Yes. Yako agutengura mbia. Yes. Ndungicitengura. Mwiretu ni twakiendia na twaneyo o gacukari kanini. Riu Tomasuka ni muguthi muki wa bethi ni ukune atumia o mundu gacukari karia twaunana. Akigua sukari gogori. It's not always sugar. No, it's not. Like we have 52. Now you know. Ani turakuya kindu gitagwo etagwo glossary kana etagwo ki ifuku he twandikaga twa terminology thutha kana kiambiriria ini wa weigua sukari rugongori ukaigua hey nyoki aito tigira sukari tugathie duka. Sukari means something. They don't come with little sugar. It is good people to buy themselves their own sugar so that they determine how much sugar they need. We munengiri we niwe ukumenya sukari uri ara ni oi mahuthagira sukari uigana atia etiokera sukari gakunia sukari wenda uka we liquid one me kwibanga ni mo uria mebangaga yuke we fari yes technology. You see, heke do yetagwo riri demystification. Demystification ni riri ni kaundu gekiriga muno ugacoka ugakamenya ukona ga kawaida muno. Yes. Iyo na undu ucio niguo watuma twihiri ukunuranie radio wone kana ni ukuonaga ithumo wake mumu nako
Andora mathikĩirie gaithimo wake mumure nĩ athiangu kĩmĩaka kidogo nĩ athianguo rĩu no ahingũragia redio wone kana nĩ ũkuona na ndimambo na kũu kana nĩ ũndũ wa mystery wone mũmemerekia ũcio araria redio-inĩ rĩu mystery rĩ na arĩ o kĩndũ kĩega no ta rĩu mystery nĩ kĩriga kĩũndũ gĩkĩriga ta rĩu kwĩ ndĩ redio andũ mathikagĩrĩria na amwe ona nĩ makũrire na makĩehera nginya thĩ ĩno matarĩ mona ũmemerekio no ũmwe na maitho. It's true. Yes. No kũigua maiguaga na nĩkĩo aigua andũ mauga atĩrĩrĩ macimena na mũmemerekia rĩ mũgambo na thura itihanaine no thikũ ici tũtiroranwo mũno again there is social media and we have since proved that true na wĩra ũyũ naguo ũgĩtĩkĩra kũrĩ handũ rĩu nĩguo kĩrĩ kĩndũ gĩtagwo mystery TV rĩ actually he andũ maikara na matuĩka agima hakuhĩ mahikanie me rũgongo matarĩ mona nduka ĩrendia TV aingĩ sana no na kwaja kundu gutari thitima riu horo ucio wakiri munene gukira kiriga tondu na Murang'a nduka ya kwendia TV ndiokire tene yes the nearest you would have seen TV radio was Thika yes na nikiwoka Nairobi ni wagega tondu kwende no muthoni station matikimenya ati kwende TV yari very wowing no thimu no yatuigananirie maundu mau mothe niki urauga we TV for one rugongo ona mĩciĩ ya TV ti mĩingĩ no akoraga itura nĩ mũciĩ ũmwe kana mĩciĩ atmos leta ro nĩ TV karandi rĩu ko imagine ati ngwenduka ũngĩkora ĩihũire ma TV rĩ you see radio TV rĩ nĩ ũndũ wa the Gen Z's aya matoĩ ũhoro ũcio rĩ nduka ya TV yakona icio haha mbere TV cikarwo hau TV ta 50 cirorete nja ciothe igekirwo ceceni ĩno ĩmwe no wambaga ũkagega waingĩra Nairobi ndĩrakwĩra wamba ũkarũgama hau na ndwarigagwa tondũ wĩna gakonia kandĩkĩtwo rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũtũmanĩirwo ndũma na rĩ jacket irĩ mata ũkĩroera bionja mahakamani na tondũ andũ acio nao mendagia TV nduka icio ndiũĩ kana ũmũthĩ makĩrona mwĩyato ũcio marĩ naguo bagũtinda makĩandũ endani pande ile ya barabara muone huko muthio kure display ya nduka akondora agura ri tware mucene mukiro uri ungi ona andu mukiro uyu ungi honestly ndore TV gwaku wakorwo wathamira huruma kwa cibu kana ngomongo ndu nduri nigetha wohie matatu cigoithie bei wathia riu ukarugama hau kwanja wakora kwina tuposti tukoragwo mikira ya bara ugetira na koguo never mind cia gicicio ri na cio citiakoragwo thauti riu icio ni cia kubowaga bonaga riu thi Nairobi ya kianda ugaika ikuruka ni wakora nduka ciendagia FCD icio no cia gicicio ni mikwa ukona mucho ni nyambere ucio ni wa days impendwa ciari tu mo ukugwiria ngegura kinanda giakwa ni haha ngoka njoera ini ino yo ndukani aini ari othe riu mangenagia o mukua joy Anastasia Dimethio volume 1 and they would do a TV yaigagwo hau nja for identity purposes through haria promise haria mjoro haria doti one stop doti was big haria kasanga hatiari thura kuu ni moyafe sariu no ababata kasanga ni moyafe ni riu akora andu haria promise mukiro uria wa bara kwaja promise ri he andu hatakitwo nyumba riu ni hari free space ya kurugama mwena uri ukira wa bara waikara hau ugeterera na mundu ucio nake akorwo uria urendia muthenya ucio na ngoro njega ri ni areka gethire na athira agacenjia niu ni ugiareire mathaa meri hau ndio wetereire ngari guithie fare ukauga waca nione hi wetereire guithia haria mirano
Karia muri hau. Kaigua. Wanyoro. Blasley. Kira masangina kia rangi. Simple. Jobse, VSC, ante ni mudwa. Jobse. Ndio hada ma jobs vacant. Age. Sigiste. Akamudarafa. Nakamudarafa. Agadwaru kama hai. Mkoshi ni deo. Unajua hiyo kanda. Ukaruga mahau. Ukaigwa marwimbo rwekirwo. Kinyoka gwatige kuri kwina maitho maingi ri. Ni ngiathungu tha. Mundu anda influence kidogo othe te gikombe ri. Aiga kundere faruga mani bagutha mundu. Sinana ko menye tene. Oyo ni urathi. Agure bu ni rwahea mundu nyeto no na mbia itikegaira. Tikegaira thi. Nyemeteke tatembia ni kegaira thi. Mukagana gothi na kahare mari na ngumo. Seya. Ni kugerete mute mauki. Yes. Ni kugerete moringa. He backyard alleys na johi gweta kwa moringa na Somerset. Ni ugeride hau ununge muthu. Mundu we Somerset no akiri mangitie Nairobi. Yes please. Somerset yale hau mahau wathia handu thiko ngethia. Ndotini ari hakuhi. Tondu handu tini hai ruthingo rwa muthigiti. Riu ni atianagia na ruo hau. Kurira ndemethia Ngai ni ngakirie niri. Kanyani mwenyire nyothe ate mai memuayo. Wakauga ati ruru ni ruo moi. Wauma hau ukaharuka na guku uguo promise. Na mujoro. Yes. Ugithi ugu riu no oraga mathaa meri we. Yes. Ugakora cia kuinuka ya kwanyu. Na no amenya anduke ri huraga secular na gospel. Ukambia na mwiri, ukarigia na roho. Yes. Wathi uthiete uguo wakwa riu cio aragutha Anastasia. Yes. Nongoro. Akiuma hau agekira kiatu kivue. Yes. Ugathi riu kuria kiandanda kwa kigia. Ugakora no kuo kurino. Timizati. Timiza maundu ya kutimiza. Wikitha nini nagia mugambo. Iliota ndoto usiku. Mugacenjanirio na muhathara rwa Jimmy Gate. Yes. Na thamari na fathambuyu. Kwati ugia kuri ati ni hindi uraumite riu kuria mananga. Ucoke ru wikarite hau. Muone ma ucio Ngai ma ucio ni githai werehe. Oka kuoya mbeca ciake cia mekwa. Umugeithie. Githai. Ni mwega wa matha. Ore yokuo. Oka mwituru rira. Mani nyere tiye pusia kumuno masirathi ma mami. Akwara kemboga ivie. Odo chinu akwea kirigiro ya gutura Nairobi no urutawira na kio. Usimaniti na murwaru. Na rugoti rwe kinyete maru. Ukiuria shamata maundu ta maigia monire ku. Aye. Ndasemania na murayo uma. Nginya kama rwe kuja gita kidogo. Hiti wasemania na mutara akiuma kwa marabocha make. Tondu mare ha FCD cio akagira pesa. Ni waigua no kamuno. Chuko jeni muthonima. Na ni ukuiguite mukwa wake. Yes. Machangi ndogi yake mumenyire. Atare in character. Tona kata in character daranya. Ayuaero. Wagose.
Uria kai akirikia nangi. Maheni. Niko yakari ta yakarete ne yaku. Mona na yana ke kon. Ona mutienda kumenya ati ingiro matatu. Mona Ndwaruga mau ugethi tukiro karigo he au kare thainya ira mira kumenya gutitukaga Tene Entertainment it was not easy to come by kwaje ruo cemania na githae we niki urauga tene we oyu de medio ni we omwe akiuma sofitel na kijana msafi kwaje ndogia menyire haria riu aini manyua sairi ni wa sefaga Othia ho kaingi umone raifu yes waikara hau getie itubuya kana toast mayai na chai ukanyuo guo ukiroraga jeni muthoni Igru kauga manga yule ni wakabera warai Oria ne theia Kai mani oria ne kigomo Ana ne kweo tare thimu hete ine kigutha au kigutha gai ka kwe mukuhi atia Do imagine ando jiro no manyue sai Wona uga we to gero sukari kai ka kigutha ata samagiro le sukari Let me tell you, mystery was a good thing. Maundu ni magicenjirie. Uthiite mukawa, we kurate ini na actor. Ukirwa atiriri. No uri haria ucio waingira na ndukarore. JJ. Haya. Waigua ni JJ yo no kwiritwo ndukarore ri. No. You know you turn like a fool. Ikaragete ugumo oigwa ucio ni murwaru ukarigwe heka kai guku yatwa matieke na muno guku ikaragete na iro bia ndu maikara wega ati ukaigwa na mugeithia karibu kiaruta Karete cio ni bairo tene yo kahe haria manyua cai na niwe kinyeria muthenya ucio no gucio kaba woino ke maguru ukaigwa wega sana waikara guo nake wita kamenya ukire entertainment wenderio kingi niko nicomera okwo tiko soma kinyongerere kinyonge ikarara tutire gasa ndio wiki eta kijana msafi let me tell you